Biyag ti tao. Rumuarak man nanang, maburingak dito balay. Papanamanan aya. Di talaang kaaruba. Ay na, jackpot siya na makikaruba ka laeng. Makikaruba ka ngam nakapurma ka. Ha? Nakasapatos ka naka-makeup ka mat. Papanam aya. Ibagam tagpaiso. Makikaruba ak nga rod. Ibagam tagpaiso kunak. Di nakpagpungtutan. No ibagak tagpaiso, di dakmet la palubusan armor dito balay. Mapan ka manan itayan dagiti barkadam. Mabiitak laang nanang. Ay di kan rumwar. Maluman. Bimababayan ka bulakbol. Sa inton sumangpet ka na barbartek ka. Awan ti arak ijay nanang. Basta di ka rumwar. Mabiitak laang kunak lang arudan. Sige, kita kayo. Ay, Arlen! Agsubli ka man! Ay, naglukon. Napanan. Ado man nanti maitaya ita. Ato di braha. Tay arak ngay, apagsasangwan tayo. Awan pa'y mat nga rin tayo may sakadwa tayo. Batang na kumati gumatang iti ara kita. Anya? Isong agsusugal tayo pa'y laang. Pangururayan tayo iti ara kapag sasangwan tayo. Uno saan? Amangan no saan da pinalubusan ngay may. Ay na, kumapoy mananday di babae. Di pa'y laglibas. Wan nga rin Di naklatultuladan. No saan dak apalubusan dana ng kintatang ko. Aglibas ka, tumaraya. Agpada ta. Kasta mo ter aramidak. Awan maaramidan dan ano timarikan. Wala. Narabyan ka man na si Mang Pait. Naggapwa Marline. Ijay balay ti barakadak, tatang. Apay, di ka mabutang iti kasta gararamidan. Bis oras ang tirabi ay asumangsangpit ka. Nairuwama kong tatang. Naturadak mo. Di mo't imbagak asar de nga maun ti makibarkada. Ay, maburingak nga rod dito'y balay. Naragrag sakak no kadwak dagiti barakadak. Day tate kagurak nga ugalem. No ada maibagakin ka, ado ti rason mau. Ha? Manano aya no agtalinaan ka dito'y balay. Maburingak nga rod, tatang. Basta sarde nga maun ti kasta nga ramid mau. Sumapol ka kit di ti trabahong. Tangay di mo mat kayaten ti ag-eskwila. Awan mo't mas drakak at trabaho. Kasano ang makastrek ka? Di ka magsapol. Bayan nyo, taga-brodak to. Nasaysaya at pay. Ala, asikaswam nga rudan, dagiti papilis mo nga aga-brown. Ingka ka aga-playan. Wento, tatang. Yang Yarlin, di nakmatlaklo na rin. I love you. Ronnie, Ibagam no di na kayat. Tapno amok no sardengan kan nga arman. Ta sumapol ako iti sabaling armat. anya? Kasta ka kadiat talaga? Awan aano sa mga aguray, Ronnie? Saanin nga uso ti pakipot ita apanawan. No kayat na, ibagamon. Taditan tumutla ti tungpal na. Ronnie, O nya, kayat na kuno saan. Maudin na panagdaton ko dito ikan ka. No talagang awan gasat ko, sumapulak iti sabaling armat. alaman laangan. Uwanin. Unan nga. Ay ayatan kamot Ronnie. Makitam. Di kayat na mulagayam. Agyaman na ka? Sapay ko maata, di nakto isuksukat iti daduma. Sakto kumalaang ti ayatang. Promise. Awan niya, agdenatan. Agkasarta pa yan. Inton makaurnogak ikasarkan to. Mamaminsan ton ti kasarkan pabunyag ti agbalin nga anak ta. Anya? Kat, pag naadan tangarod. Iji balayaw. Tabasit ti balay may. Dakdakkel ti balayaw. O sige, sikat ti makaam mo. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Ni Ronnie, nobyo. Ha? Hello, nana. O ala, di kay agsira itiri daw, nanang. Ta isarak mi dagiti gargaret ni Ronnie. Excuse me, nanang. Nobyo ko ni Ronnie, tatang. Nubyo man. Kakaaklon mo pa'y lakin ko na, agden na kayaon. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kay agden na. Sumarunon ton ti kasar, tatang. Ay, basta agkasar kayo pa'y. Kunam nga aga-abroad ka. Kalpasan na, makiasawa ka magayaman. Tatang. Papanawam ginubyan. Diyak kayat nga na dito balay.
Agkasar kayo pa'y humuna. Agabang tayo iti pagnaedan ta. Uray ta nalakalaang mat. Anya, pangalaan ta nga iti pagabang ta. Kat agpada tamat nga awan trabaho na. Ay na, may remedyo day ta. No di tamot lang makapagdan na. Di na saysayat nga break tan. Anya, unay kamatan, Ronnie. Kasta kalakanakin ka ti panagsinata. Unay kamatan. Nagdinata nga ro din ah. Sige, sumapul ta nga rod iti pagnaudan ta. Arlene, ada na sa pulak apagabangan ta. Iso na lang ta masapol nga ag-down kan ag-deposit ta iti abang. Pangalaan ta ngay iti pagdown ta. Ingka dumawat ka na ng kintatang mo ah. Imbag ano ikanda. Agpambar ka. Ibagam nga agabrod ka. Ibagam akasapulam ti kwarta para iti papeles mo. Ayun na niya. O sige, kasaritak dananang kantatang ko. Tatang, agabrodak. Sigurado kahit tinay ta desisyon mo, Orline. Uwan tatang. Ala, tawagak ni Uncle mo di abroad. Tagpatulong tayaw. Sige tatang, rugyak nga rodan tagi pag na iti papeles ko inton bigat. Adto iti kwarta nga ramatam. Nagpawitin ni Uncle mo di abroad. Agyaman nagtatang. Ala, asikaswam nga rodan ti papilis mo. Barang mapagasatan ka. Kakaiso na nga damang tulong ka. Uwan tatang. Agbiyahe ako no bigat nanang. Mapanak iti Manila. Ijay ti ayan ti agency a pag-applyak para abroad. Ay, kastaya. Akat nagpakadakan ka ni tatang mo. Una nang. Amunan ti may papan iti dayta. Ala, agan-anad ka nga ron iti panagbiyahe, anak ko. Wen nanang. Ay, nasayaat mo't ano maka-abroad ka. Tapno maliklikam dagiti barkadam ditoy. Ipamaysam kit di tagtrabaho. Agurnong ka para iti masakbayam. Tangay di mo mat kaya tag-eskwela. Agtrabaho ka nga ruden ah. Wen nanang. May mayat iti pagnaedan ta. Ta saan data makita dana ng kintatang mo dito eh. Awan makibiyang kadata dito eh. Wen Ronnie. Nga maikawaak. Saan ko nakadwa dagiti dadakkel ko. Mairwam kan to. Wen metkit di ah. Ita, nawayatan. Kabukbukudan tanti oras kan panawin ta. Sanda ka nababantayan dagiti dadakkel mo. Kasanon no maibus ti kwartata. Anya nga iti gastosan ta. Ti pagbayad ta iti abang ta. Di, agsapol kan to iti trabaho. Ha? Kat, sika ngay. Saan ka sumapol iti trabaho? Agsapolak to. Ngam saan pa ilang nga ita. Tani, awan pa'y mood kong agtrabaho. Sika pa ilati makamong agdiskarte para iti gastusin ta. Wine! Ronnie. Ay, umay ka man kidi. Uy, no, nagpintas ka talaga. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka mat, Ronnie. Apay nga ita kala nagawid, Arlen. Ado ti inaramid ko iti Manila, nanang. Ado ti as-asikasot para iti panagap-apply ko. Kat, apay nga ron nga ima-ima ka nagawid nga. Ayan dagiti kawis mo. Imbatik pa'y laang iti Manila taag subli akmat la numalam. Anya? Adda inabangak apagiganak ijay. Naibusan ti kwartak. Iso nga umayak dumawat. Kasaritam ni tatang mo. Taiso di pangipaw-pawitan ni uncle mo iti kwarta. Manon na bulan nga gap-apply ka. Di ka pala nalpas. Tatang, narigat ti proseso ti papeles ko. Ado tinasken nga asikaswag. Anya? Ay. Agasam nga ti kwarta daw dawatam iti binulan. Sana bali taado mo ti kwarta ni uncle. Dakkel sa ti sweldo na ije abroad. Way, nga daw ti paggasgastusan na ita. Tagpapaaramid iti balay na. Ay na, manumit la ti daw-dawatek a kwarta ngay. Wala ngam kababain. Iso at tarim na ti ag-apply. Tapno makabayad kan tukon Uncle Mau. Ang singsingiran aya. Saan? Masapul mo nga mo matalyawan ti utang mo anay bag anakem anak kaw. Ay, kababain. Wento ka di, tatang. Yanto iti kwartam. Agyaman nagtatang. Sige, tagbiyahe akmat laang agpa Manila.
Nasayat mo tada na diskitar mo kwarta, babe. Ronnie, sakmat lang ka na yun ng tagdis-diskitar iti kwarta. Tumulong ka kumamit nga agdiskitar Apay, naumakan? Ha? Ibagam no naumakan ta pumanaw akon. Agawid ako ni lugar mi. Saan kumamit akas ta Kanayon naklaabot-bot ngan. Kanayon mo nga ibaga day ta sina-sina. Saan mat aday ta ti solusyon iti parikot ta? Day talatian mo ka solusyon. Kunjak kaya ti madikdiktaran. Pampanunutek lang amin. Kasanun no awanan ti maitid ni uncle ko ang kwarta. Ken no maamuan da ti panagululbud ko kadagiti dadakkel ko. Kit no si diren nak. Ulitek man na. Nasaysaya at asinaan na alatan. Ngam ti kasta si diren nak. Mawatam. Ronnie. Ha? Nana Mila? Kunak tupay ket asikaday ta Arlen. Nabayagan alaslasinan ka. Takanayon ka makita di ta paraangan to'y pagababangan niyo. Addaak di ta bangir abalay. Api nga da kayo di nana. Di ta ti pagtrab-trabahwa kas babaunan. Nabayagak ditan. Ngam agawid akon nubigat, ta nagpakada akon iti amo. Ha? Iso nga imayak, takayat ko apon ken no talaga si kadayta. Ket si ka talaga. Arlene, babe. Asino day taya? Apay di mo pastragan? Ha? No kasta, nakiasawa kan. Kanapay nga da kayo dito'y ngay. Taga dito'y ta asawam? Kwa, gayam ko ni Ronnie, nana. Gayam mo ko nam. Ngam babe mo ti awag na ken ka. Nana, pangaasi yung di ko maibagbaga kada nanang kantatang ko ti kaadak dito Kandi yung ibagbaga nga dakadwak alalaki dito Ha? Binilin nak ni Arlene, adyak ibagbaga kada kayo tinakita. Nga makonsensya akmot kaka. Iso nga imbaga akon Nagluhon tayo dyan babae. Naman ni man laangan ti umadanin na panag-abroad na. Hanggang sa baligayam ter aramidin nan. Sige kaka, mapanakaw. Agyaman na ka. Hello, tatang. Hello! Sa di no tayan mau. Agawid kan. Mangibabain ka. Ha? Puno ayaga da kaliblibin mo dita. Kwa, tatang. Anya. No kasta. Sana po daw nga agap-apply ka para abroad. Saan, tatang? Sorry. Agawid kan! Anjalangan ti sawon di ulitag mo di abroad. Ay agawid kan! Tatang. Masikugak, Ronnie. Pangaasim. Sumapol ka kuman iti trabahom. Tamabain akon kadagiti dadakkel ko. Sige. Agaplayak nga abroad. Anya, panawan na kami iti agbalin nga anak ta. Kapilitan na kasta tapno makaurnong ta dagos. Sige nga rod. Rugya akong ti agipag na iti papeles ko. Dandani ka nagpasngay. Ngamawan pailat damag mo itinubyaw. Tatang, Di tayo amaw no nakaabrodan no saan. Takasla mo nagpukaw nga asukan. nakasarita kon iti cellphone, tatang. Sininaan na kon. Tadda ka nun sa bali nga ikalay sana. Anya? Ala, nudinan kaya tagpakita baybay amon. Anya nga rod, talaga kasta. Sinirrak mo dayta. Isong aklunam tigasat mo. Di kagsangit. Kalpasan tinaramid mo. Ti panang lukom kada kami. Agin sa sangit ka. Awanan. Amangan no sa balay tinagabrudan na. Bye-bye amon. Total. Responsable mitlaang. Sa dot nga trabaho. Ano sa mati kasta nagtupalam. Tay sumati pinilay. Iso adi kag sangit-sangit Arlene. Sangwam tinagbanagam. Pakawananda ko matatang. Nanang. Wan, awatag tigas tayo agasan ko.
Nabasol ko man lang ti amin. Pakawanandak ko man. Biyag ti tao. Adda akon dito silid ni mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Ang naglaw ni adu nga alahas na. Numaalak na jay. Dakilakit di akwarta. Dinak nasiputan ni mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyak tumatlang ti pangipatawidan na iti sani ko amabati na. Anya ko matidakas iti aramidak ngay. Una aklang mat. Oh, just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan di kasino. Saan ko madakil tinaabak kanya? Ne, Sir Saldi. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Adeta. Nakita ko to'y lakasan ni mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Paglibak ka pa'y lang. Di takay manlangan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka ba danagan? Tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko? Nasiputak nga minti isasarak na dito'y sila Diyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingput ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakasya ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik na, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbyag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. Noan yaman ti pagpatinggaan ti biyag tayo, Betty. Ngamsak ba'y nga ipulang ko ti biyag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam ti lakasa anabayagan nga iduldulin ko. Diyak kayat anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Diyak pa'y matmabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y lang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kagdanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising.
Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay mananday to'y akwarta. Kunak met adi nakswelduan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasaya at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit di agyaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ke ngarod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo. Aginggat kabailan tayo. Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaadan. Pasensya ka, nanak ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat kabailan kan napigsa akpay. Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apay kasta tilangayo, papa. Ni Atty. Kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana nga eh. Apay akas lang makaungungat kayo, mat. Isumat lagaya madyak makita di lakasa day di lolam ni tibalay. Day jay mo't gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti day jay. Si kakano tinangipatawidan na iti day jay. Ket, apay nga ron na makaungat kayo nga eh. No para mat gayam kanyak day jay, papa. Ket, amom nga rod no mapagtalkan day jay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day din lolam. Nakdakkalkit din ti panagtalak na iti day di ababaunan ngam siyak nga anak na. Nas ka na mabirukan ta day di abeti. Amangan mo't no inlakonan day iti alahas. Sapay milyones kano ti balor day di nga alahas. Papa, isasapulan ta day di ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyagan man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom yun, nanang. Kumarkaron sa matauyik yun. Di yumot ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumanoan niya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan manon nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo Naimbaglakit din tadakad kaduatan ni nana ising. Ken adu ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran talo karan ako. Ket kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin daytoy apanagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaadan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Maalaala, ingkakitaan ni nanam nga ising. Simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puun ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak day jay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti day jay. Taawan talgad ti panagbiag mi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan nga makonsensya akmat.
Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laeng tinasken apang yawatak iti daychay. Nanang! Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tawa dinutukak amang paliiw iti sigod ang nagnaadan na beti. Kat anda ka no nakaibaga no sa dino tinaudi nga makaranda. Oh, naimbaglangan ta siyak ti imo nang inawagan da saan kat ani papa. Tinasayat mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay ti aramidon na kanina na Betty. Bagiti inutil. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlata na kasta kayo. Kasalumat ngamin. May sa tao. Ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talagang amuna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglemengan na. Talaga sa pulak. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanen tay may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda niya babae. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na diya alahas na nilolam. Milyones ti balor na diya. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Iso ngayon inot na nagserra. Tinakman ni Soro. May sakamat. Unay ni Papa. Gapoy ti kinagamrod na. Ininot mo't ama pukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apag sungrod. Tano kastoy amatutudo ket saan tayo amarigatan. Wen nanang! Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. Wen nanang, didak pakadanagan. Kabailakon ti bagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wen anak ko, maala, mapan kamin tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap meten ti kalkalapaw mi. Agmay may saak manan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla adda arim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga ta nalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty alumpinig? Wan, apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita dito'y balay. Mabalin ka di nga oraya ko ni nanang mo? Agmay may saak lang dito'y. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. Adala na patag nga ibagak ka ni Nana Betty. Sige. Umunag kayo nga rod. Nana ising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawid tan. Wen ka di, alaw mo na ka.
Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't ngamin na di mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtibayo ak nana. Jak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka ngamin agdanda nagunay Alala, agawaan ta nga ron ti magnan. Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirokan kayo matlang. kasanuan na amuam ti kaadami ditoy. Kinapudno na. Adda dinutukak amang biro kada kayo. Kat naibagada dati alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam Pastrekam ida ditoy. Saanan, tapumanaw kami matla dagos nana. Taorin ni Papa, sapsapulan na kayo. Anya, Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni Papa. sikati na kaisang ratan da ito alakasa barok. Para kun ka talaga da ito'y, iso asinal salwadak. Kat sapay lakuma, tanuan niya man tilinaon da ita alakasa. Kat maaramat iti nasayaat barok. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana, Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden nana. Aywan, awatan nyo dati akwarta. Oh, tulong ko kada kayo. Ay na, saanan barok? Alan nana, alaan yun. Kat agsubli ak tumanan. Ada ka di mabali na pangkuntakak kada kayo. Kas makita mat, awan kuryente dito'y ayan mi barok. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ay, ala agyaman nak barok. Itataawanan dito'y tilakas Kasla na parutan ak iti siit dito'y barokong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayong matsigurong ta agsubli iji syudad. Taawanan ti ilamlamangan tayo. Nauma ka ka din dito, anak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang, Kunak no agulima kan tibiyag ta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taunay. Isarong morga. No di mo kaya't nga uramag tinagpasit na balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakas. Betty! Dinakpakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana ising. Sir Saldi, Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo ditoy. Anya? Apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Kas gunggunam anang ramin iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naedan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatiganabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon di pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo ki di tatulungan dak nga agkarpintero.
Mairemedyo ti amin. Iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo daytoy. Di kay agladladingit. Tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, adda ka di ibagayo? Apay asimmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ne, apay kastamot ng ti ibagbagayo, Papa. Adamot gaya man kan katilakasa day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka konti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, itid mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibos ti kinabaknang tayo. Gapoy ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka! Itid mo kanyak wano saan. Ha? Papa, anak dak, kabalandak ka di apatayon? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam. Si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Wan, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, alan Lawrence. Itad mon ti kidawag. Tapno nasaya at kakanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatig kalat na nga uray kas niya naramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak, kadag iti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito'y kabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni papam idi imay dito'y. Anya? Unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan. Jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami ad inangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Ken, wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka di. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kin ni Nanay Sing. Kaasimat, bakiten. Dakil ti utang ko anay bag-anakam kan ko ana. Ta iso tinangkad kadwa idi iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Iso nga agnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo tin ay di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain Lawrence Baro. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasanot ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala akiti sa bali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro. Alan, Nana, umanugot kayon. Takayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idinagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod ah. Agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Baro, akim balay iti maipatpatakder di taasidag to'y balayo. Balayo, Nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre dito'y balayo, Baro. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo.
Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayin kan ka, Barok. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at kada kami idi nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apa kay patakdaran ti balay, kukayon tumutan. Diyak ninamnamad ay ito yung aramid ang Barok. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, nana. Biyag ti tao. Kwarta man lakay, Pangusaramanan iti kwartaya. Kat nakapalingkita lang aruday. nalipatak tigimatang itinapinta sa badok. Tani, umadanin ti recognition di anak ta. Nagado abado mi kabinit mo. Napumpuno di kabinit mo iti badom. Na umaak dagi jayan na bado. Kanalangan nga ulit-ulitak nga ibado dagi jay. Nakita dan nga imbadok dagi jay. Kababain, ibagadan tupay nga awan bado kon no isumanen ti aramatek. Anya? Nan, ikanak iti kwarta. Tay nakgumatang iti napintas a bestida. Ken ikanak iti pagpariban ko. Ken pagpa-facial matan a. Anya? Nagadumot ang paggastusa mo, bakit? Katun tani recognition di anak ta iti pagadalan da. At the honor di anak ta. Masapul mat abong ka ti itsurak amang yukkur iti medal na. Nan, ikan ako na iti kwarta. No di ikan, inakumutang iti kaaruba. Nga. Si kamot lati utang ko, abel. Kita man numayat to'y outfit ko, lakay. Na, una hindi kasta lang ang bakit. Anya mo dito bestida ngay. Backless may. Tap numayat. Bagbagay ko matlaang. Saan? Tanaglukmag ka. Naipot una tabadom. Nabagkalan talukmag mo. So katam dayta? Anya ka matan. Sayang day to'y no jak mausar. Sapay nagnina. Ay, abo. Imbes adya anak tati agpostura. Saan? Tas si kamot ti makakaadang agpapintas. Si gayat adda honor na. Kahit kaslakastan tasyak nga rutinanang. Imala kanyak ti kinalaing di anak ta. Kaya nakasukatan dyan anak ta? Jak amo. Makaamumot iti baginan Dakulan. Amunan tararamidan na. Sika ngay. Apay, di ka umay. Saanay? Da kayon, tayo nakagtrabaho. Sayang dal daw ko. Sino ngay tagpicture no di ka umay? Agpapicture kanto niti sa bali. Sige nga ron, tagrubat kami. Nagsapa pa ilang eh. May mayat tinasapa ngam ti maladaw. Ti kayat ko, siyak ti kaunaan asumangpat ije pagadalan. Adda ka mat dito'y pagadalan, Rosie? Apay, addamat aya honor jay anak mo. Ay, awan ame. Umayak lagbuya Ay, imposible mat ngamin nga honor jay anak mo. Kat nagmudol ti utak na. Ay, si kanto man nga rod tag-picture anya. Tani, awan para picture mi iti with honor nga anak ko. Ay mabalin lata ame. Sa nabali, tailibre kanto iti halo-halo. Saanan ame. Basta nga ilibre kanto, tapno awan to ti ising singir mo. Inton sumaro no a recognition nyo, ti kayat ko, si kanto ti kalaingan, Rhea? Nanang, Ipasnek mo nga minta agrepaso. Awan rumrumor dito'y bala ita bakasyon, Rhea. Agrepaso kakit de. bakasyon mi nanang. Pagripaswan nagpailaang. Uray man bakasyon nyo. Basta agrepaso ka. Tapno nakasagana kanto inton sarak yumanan. Anya, Ulita Rhea, dito'y kalaang unag ti balay. Di ka rumrumor. Di mo tultuladan dagiti anak ti kaaruba bulakbol. Baybayan ngamin ida dagiti dadakkel na. Iso ang nagmudol ti utak da. Jay laag papaanawa ter aramidan da. agrelaksak pumamat nanang. Makarelax ka mat dito'y balay nga oray di karumwar.
Basta, awan rumrumar. Nay, anya dagito nakasab ay titulwar ti balayo ame. Midmidal sa amin dagitaw. Wan tatang, dagitay medal tinalaing nga apo ko yo. Apa ditulwar ti nang isab itam ka dagito ingay. Mabasaan og tudaw. Isar ko ano agtuto tatang. Apay, masapol nga irwar mo dagito aya. Tapno makita ti tao analaing ti anak ko. Nga emala kanya. Malakanyak. Ay, di ka manamig. Kaya no puro asa ti grado mi dagi eskwela ka. Ni abila ang asawam ti imalaan jalakyaw. Anya ti bagayo anya? Manaktak kayo. Umayak bumulot iti bagasyaw. Ta di pa'y nabilag ti ilay. So kataktaw no makapakiskisa. Ala, ingkay mga layjayon. Oy. Nangalaam di taigam mo ama esi ka, Alden. Dinawat ko kinaapong ko na nami. Sigurado ka? Ang mga nutinakaw mo day ka? Saan? Intinapong ko. Siguraduam lang ang asaan mo at tinakaw day ka. Ta ipabarangay ka. No agtaktakaw ka. Ay, saan na? Tuladom nga min di anak ko. At dala ang itiunag ti balay nga agreprepaso. Iso analaing ije pagadalanda. Iso anakul nagtautak mo, tabulakbul ka. O, kutikot ka pa imot nga rod nga ubing. Nana, Ala, agawid kan. nireya ngay nana. Ay di mo disturban ti anak ko. Di mo isungsong nga agbulakbol. Di da kay ngamin isursuro dagiti datakkelyo. Iso akasta kayo. Ay na, agraduaron di anak ta iti high school lakay. Agraduar nga addamanen medal nan. Naimbang nga ron, ta nagtalay na idmat piman, ti kadat medal na kanayon. Ay kat siyempre isursurok gayam anaimbag. Ha? Ay uwan, amom. Pasang awa ka numad jay anak ni Rosie. Ningay Alden asursuran daw. Ni, apay nga ron akatawa amay. Kasano? Nagmudel ti ulo na. Imala ka dagiti dadakkel na. Ay, bakit? San anong saya ati kas nga ibagbagam? Di mo rubang akatawaan ni Alden. Maragsa ka naklaeng, tanalaing ni Reyang anak ta. Kumpara ka dagiti anak ti Karuba, nagngungudel ti ulo da. Ay, apo, di mo rubang apagtangsit ti kinalaing ni Rhea ami. Proudak laeng iti anak ta. Unangam san amasapol nga uyawan, dagiti daddo mga ugping bakit? Naglalastog dan tumot. Anya nga ita, ha? Siyak tumanen ti bida inton graduation ti anak ta. Tamasabitan manen iti medalya na. Iso kwartang man. Apay manan ti kwarta? Gumatangak iti baro abadok. Usarak inton graduation ti anak ta. Anyat lanom inton makagraduar ka iti high school, anak ko. Sa dino ti kayat mo apang ituluyan iti panagadal mo. Jak sa apay ag-eskwela, nanang. Anya, ag-eskwela ka kit di. Amangan mo jak makapasa. Sayang lang ti pagbayad tayo, nanang. Makapasa ka, basta ipamaysam ta agadal. Ijampay lang amin tagbulak-bul At adumot ngamin ti oras mo iti barkadam ngam iti panagadal mo. Pasensya kayo, nanang. No, agpapaanawak kada kayo. Barukan, anak ko, isong agsingsingpet kan. Agbalbaliw kan. Nanang, Panunutom ti masakbayam. Isong agadal ka kuma. Ikarigatan da ka apagadalan ka ni tatang mo. sige nga rod Da kayo ti makamo, nanang. Nabayag mat, ajak nakit-kita di anak mo dito'y lugar tayo, Rosie. Ayan na ka di. Nagtalaw siguron. Simurutan kadagiti barkada na. Ay, agis eskwela iti syudad, ami. Makipagnana di balay ti kasinsin ko. Imbag no saan ang masayang ti pag-tuition na. Imbag no makapasa. Sayang ti kwartayo, Rosie. Ay, binagbagaan mi matkit di Makamu ano sana dumngag iti pamagbaga. Para matlakan ko na ti bagbagami.
para itinapintas ko maamasakbayan na. Una, ngam di yung mabalin apilitan nga agadal. No talaga asaan akabailan ti utak na, Rosie. Sayang lang ti kwartayo. Sigurado ang mabagsak tulaang dayjay. Ay, kat padasan na lata. Diyay ngamin barkada na timang disdisturbukan kwa na iti panagadal na idi. Barang maliklikan nan ati makibarkada ita. Kablawan da ka, anak ko. Nakalpas kamot laangan iti panagadan mo. Agyaman na kada kayo kininanang. Gapoy ti sakripisyo yo anang paadal kanyak, tatang. Pagripangan mi dahi takas dadakkel mo, anak ko. Lalaingam to ti ag-board exam, anak ko. Tapno makatrabaho ka adagos. Kat into nadan trabaho, pilyom to ti pakiasawaam. Tay tupadam a professional ti pakiasawaam, wan. Ngam numabalin, uray di kan makias-asawa. Tapno saan ka ang maisina kada kami kinitatang mo. Ay na, di mo inakmam ta anak mo, ami. At dayta ka manan ako nak. Kat ibagbagak laeng mo't. Adayo pa ang mapasamak dayta, nanang. Ubingak pa'y. Ado pa'y ti kayat ko aton uyan. Awan pa'y ti panunot ko ti makiasawa. Nasaya at nga rodno kasta, anak ko. Ay na, agyaman nakta saan na kami apinaay iti amam anak ko. Nakagraduar ka matlaengan. Amo kami dirigat yung kanitatang nanang. Iso nga inkarigatak mat tinag-eskwela. Ba nagapakaragsakan milaunay anak ko. Anya nga'y, di nakasapol adagos iti trabaho ti anak talakay. Saan akas iti anak ni Rosie? Awan pa'y la trabaho na ita. Ikit makasapul tumat ah. Ay na, awan latamukon. Nagmudol ti ulo day chay. No apay mo't anak kagraduar. Katawan mo't amuna. Iso nga imposible ang makastrag iti trabaho day chay. Ay na, saan man mat akas to ti bagbagam bakit? Amom ay at ti mapasamak iti masakbaya. Di kag sao iti patapos. Tanarigat no lamutem to ti ibalbalikas mo bakit? Lamutan nga ibagbagamot. Agpaisumat ngamin. Agpatinggalaangan ijay ti anak ni Rosie. Nakagraduar ngagpaiso. Nga maisaltukan ijay. Saan na makasapol iti natalgad at trabaho na. Kumusta nga'y dagiti inaplaya matrabaho anak ko? Awan mo din tumawag ka dakwada nanang. Kunada nga awagan dak. Ngam awan mat. Nala, urayam latan anak ko. Sana mabali na may istambayak nanang. Sayang ti panawan. Nanang, at titikwar tayo. Inikak mo ni tatang itikwarta na. Ah, Lukas na. Nagsweldo ka, anak ko. Uwe, nanang. Ay na. Kasta, ati anak. Pakaidayawan mi at talaga tinaadaan iti anak akaskan ka, anak ko. Iso ano mabalin, uray di ka kuman makias-asawa. Awan pa'y nobyok, nanang. Iso nga adayo pa ang mapasamak dayta. Nasayat nga rod no kasta. Saan kami pa'y nakasagana ang maisinakan ka, anak ko? Iso adi na kami kumabigbiglaan, wan. Di ka pa'y lamakias-asawa. Pangusaram iti utangam akwarta insan. Agabrod ka? Saan insan? Pag negosyo ko ma. Pangurag iti awag dagiti na playa ka trabaho. Jakmat lang amin makastrag ka iti trabaho. Sige, pautangan ka insan. Ket sapay ko mata umasenso ti biyag mo. Babaen iti panagnegosyo. Sapay la ko ma, insan. Anya dagita ginatgatang mo, anak ko. Paglitsyonan nanang. Anya, paglitsunan. Ni, amom ayat aglitsyon. Uwan nanang. Inadal ko ito online. Anya, Padasik tag negosyo ti kastoy. Parang ag-click nanang. sa bagay, hilig mo mata talaga tagluto-luto kat. Sige, tatulungan ka iti dayta. Agtinulong ta, anak ko. Agyamanak nanang. Awanon,
Talagang awanan namnama ang makatrabaho ti anak ni Rosie. Apay mo nun aya. Anya man nun aya. Anya man ti pakibiyanga mo nami. Kano aglako-lako kanunday jay nga Alden iti kumkumporme. Kat bay aman o kas natigayat na. Nagagit-kit ti dadya barua. Nalaing adumiskarte ti biyag. Kat kapilitan Tasaan mat nga rod ang maawat iti trabaho. Ay, kaasim at piman. Saan akas iti anak ta? Permanenten ti trabaho na. Nakasigurado di anak ta. Dakkel pa'y akumpanya jayan na. Kunak tumo nga main, masayang laang ti kwarta da Rose. Tasaan ang makatrabaho di anak na. Bakay, di ka mang tagibasay iti pada matao. Taulitek nga ibaga. Di mo ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Ammom ayat ti mapasamak iti masakbayan. Iso nga agulimag ka. Di ka sumanao. Ay nainsan, kasladyak pa'y lapat yan ti amin. Napintasan ti biyag mo. Adon ti branch ti negosyom. Adon ti supsuplayam iti lechon. Wan nga ro din san. Katagyaman ako na ka ha. Taga po itimpautang mo iti akwarta. Nakapagnegosyo ak. Kat dimakkel. Ay na, awan anyaman na. Si kakit dimat. Nagdakkel pa yun ti balayo. Kan nagpintas dagiti lugan mo insan. Sana all. Di ka man insan. Nabakbak lang kamot lang yung siyak Ay na, saan mat insan? Kita man lang agpay sa tibiyag anya. Asino nga iti mangipagarup nga agbalin akas to itibiyag mo ita? Nagprogreson tibiyag mo insan. Bendisyon manipo di ti apo dagita insan. Iso nga agyaman ak unay iti Diyos. Oh, anot kita am di tatawa ami. Sa bali man ang tilugan ni Alden Alimabas lakay. Talaga baknangan da dya tao. Oh, kat anyat makunam itangay. Malakip mo dagitim bagbagam ide maipapanking kwala. Ay, Inuyo-uyaw mo. Bakit? Imbagbagam anangudel ti ulo na. Nga awan to ti mangawat kang kwa ng trabaho. Ngamita, nagprogresong ti piyag na. Gapumot la iti bukod na diskarte. at dagayang bumaknang nga oray saan na anayaplay ti inadal na iti kolegyo. Ay kat adda, ado, napimpintas pa'y kat tibiyagnan, ngamdya anak ta. Ay, huwan nga ron. Apay ngay akas jay. Addan samat pilpilyan ni gasat apapintasan tibiyag na. Apay ngay. Raya anak, apay no padasam matiag negosyo. Ha? Anya ko maanegosyo ngay, nanang. Diyak kala, anti kakasta. Saan ko alin niya? Tuladom ni Alden. Nalalaing kamot ngam iso. Patsyak ang maartapam to. Nagpintas tibiyagnan. Kat saan mo't analaing. Diyak nga rod ka imaan ti agnegosyo, nanang. Nagbak nang ngaminon da diyang Alden. Nagpintasan diya balay da. Ken sasagaysadan itilugan kadagiti dadakkel na. Wala, tanaga dun ti branch ti negosyo na. Kan adun ti supsuplayan na itilako na. Iso nga imado ti customer na. Iso an nalakala makagatang itilugan na. Wen nga rod. Bigla matan abimak nang ni Alden. Ay, nasaya at mataymay kayo, ami. Kung naglano di kayo umay. Pinayaban nyo kano amin a senior citizen, Rosie. Apay ka di. Adda kano ngamin iwaras ni Alden nga anak ko, ami. Kaya't nakano tagibi nga iti grasya. Nang runa kadagiti senior citizen. Kan kadagiti solo parent. Anya, ay na, talaga nga aglaplapo sana ng ti anak mo, Rosie. Saan mo't kapsat? Saan akas iti anak may? Naisalteklatan agagangay nga empleyado. Nag-increase na iti sweldo, ngam basidlaang. Kunak nga agnegosyo mo't ngam di na mo't kayat. Saan na kano akaimaan?
Ay kat mayat lata ata permanente mo ti trabaho na. Una, ngam nagbasit mo ti sweldo na. May mayatan ti basit, basta adda, ngam tay pulos nga awan. Wan matkit di ngam ay na. Makapaapal kayo at talaga, Rose. Oh, anto'y tinayon ti ayuda yo, nanami. Ay na, agyaman na, Alden Barok. Nakasingsingpot ka. Saan ka naimot? Managtulong kay ti padam a tao. Kaya't ko lang ibingit ti binisyon na mawawat ko, nana. Manipot kini Apo. Ay napakawanin na kumabarok. Nalastugak iti kalabas. Tinagtagibasit kayo a pamilya. Ngam ita, da kayon ti tumultulong kada kami akalugaran nyo. Lipatin yung tinapalabas, nana. Kano ka sa pulan yung titulong? Di kay kumagbain o masidag ka na kami, ha? Ay nahagyaman akbarok. Nakasingsingpot kayo a pamilya. Biyag ti tao. Agpag napagnaak mampay diti parke. Ure kat day off ko ita. Aging ga ita. Presko pala iti panunot ko ti inaramid ni Rafi. Apay naramid na ti kastay kanyak. Awan mo tiyam mo ka nagbasulak. Kuna na nga ay ayatan nak. Kuna na nga ikasar na kapaman nga gawin. Gaman niya tinaramid na. Simbangpet nga da kadwa na babae. Katumadanin ti kasar na. Nagsakit tinaramid na. Ang saan? Saan arumbang agsangitak? Tawan mo ti rumbang ikamat ko kan kuana. Tikit di pagyamanak. Nasinawak lata. Nga uri upat atawan anagayan ayat kami. Ay, agtugawak mampay diti bakante atugaw diti sirok ti pine tree. Ado ka na yun ti tao dito'y Agsapa man wano rabi. Saan na mauawan ti tao dito'y. Oh, aginahad ka magnanak ko. Di tagtaran. Nag-cute mo tan na itanga ubing. Oh, ito ka lang anak ko. Madlaw nga agsursuro pa'y laamag na. Iso apasaray may patugaw. Naglukmag. Siguro, nasurok lamay sa titawan na. Ayan nga tati inana. Apay atimat laama na ti kadwana. Oo, papanamon yung anak ko. Dito. Dito talay. Sana tila papanama, ha? Ani, agturungan dito ti ubing. Oh, makitam. Naidugmam ka na anak ko. Ala. Umay ka, Nuan. Sunan, Nuan. Gusto na anak ko. Gusto. Ani, kumarayo ti ubing kanyak. Kasla kaya't natagpaubba kanyak. Ay, saan anak ko? Saan ani mami dayta? Sa bali. Ala, mapantanwan. Ala, kasta una asangit ti ubing ako mitkita kanyak. Kaasimat. Mister, mabitlaang. Ha? Kumarayo ti anak mo kanyak. Kaasimat, ubag pa'y laan. Ha? Ne, nakababayin mo, miss. Alakit din, kaasi ti anak mo. Ala, umaykan, baby. Alan, mister, kayat na ti umaykan niya. Sige, mapan ka nga ro din anak ko. Makitam, si Mardengan ngagsangsangit. Ipagarup na siguro asyak ti inana. Loko ka anak ko Apay, mamim day taaya. Sa bali. Ala, umaykan. Ala, di nakamutan kayat, mister. Imarakop mat kanya akon. Reka anak, kababain ka ni madam. Umaykan wan, agawid tan.
Alan. Mister, di mo pilitin o di nakayat. Tani, kaasimat. Nakababain kan, miss. Pasensya amla ko man ti anak ko. Awan anyaman na. Ala, itulod kayo ni Jibalayo, sir. Taga-ano kayo kadi? Taga dito'y kami mutlaeng. Ha? O sige, itulod kayo tapno saan nga agsangit ti anak mo. Saanin, miss? Nakababainan. Agsardang tumot lang agsangit day tayo itong madamdama. Basta itulod kayon. Masyanak namin at talaga dito anak mo. Ay, pagluganan nyo kadi nga agawid. Adalugan mi. Impark ko iti day abanda. O sige, intay nga roden. Makiawid ak pailaan kada kayo Tani, kaslamot kimputin at kati anak mo kanyak. Dinan kaya ti umibat. Nakaturugan ni Rika nga anak mo, sir. Mabalin ko siguro ta agawid. Agyaman ako unay kin ka, aloha. Ulitag tagkid daw iti pasensya kin ka. Ayos laang, sir. Mas daawak laang. Abi akasla na atap ti anak mo kan ka. Kasangsangpet ko ngamin manipod abroad. Sikog payladay di asawak ti anak ko, idi pinanawak ida. Ha? Daydi? Kunam? Kayat mo asawan? Balo ak, aloha. Natay ti asawak ang nagpasngay. Ha? Kastagayam. Iso ka di ani nanang mula ang tinadanon ko diti palayo, sir? Wen. Mabalin ka di. Pulan ko malatan. Di nakawagan iti sir, please. Umay ka. Agmerienda tayo pay. Sakan to agawid. Apaman amalpas kang agmerienda. Itulod ka iti pagababangam. Ni, malaman gaya man. Panagaawid manan. Isimpa kong dagiti. Ni Polan. Hello, Polan? Aloha. Dismissal mon. Saan ka di? Wen, apay ka di? Ada kami kaneri kang anak ko dito ruwarte opisina yo. Urahin da ka. Ta itulod da ka iti pagababangam. Ha? Ala, Di ka nagkadkad, please. Namiss na ka ti anak ko. ha? Sige, mabit lang nga Ruda. Rumwara kong dito office. Ay, kababaeng. Balasang ka. Nga madamit putot ti mga sawakin ka. Wen nga rod kababaen. Amang ano ibagadang agbibisin ka iti lalaki. Jay mo't apadam a single ti pilyam, aloha. Nakapimpintas ka. Ay ayatak ni Polan, nanang, tatang. Kat napatagmat ng tiputot na kanya. Minamaag day ta. Di ka di aggaganat ang makinubyaw. Taubing ka pa'y may aloha. Urayam tayo umno aparakin ka. Apay, kayat mo ti mais istorya dito'y lugar tayaw. Amumutin na kiti tattaw dito'y lugar tayaw. Basit lang makita da. Kit umanay na pagpiyastaan da, pag-iistoryaan. Makisina ka niti bagbagam anobyom. Di ka agganat a makinubyo. Taamok nga adapay sa bali amas nasaysaya at ngam dayjay alalaki. Agnaid kan dito'y balay mi, aloha. Anya? Saan tapay mata nagkasar? Pag naadanak dito yan? Pumanawak mo't laeng, aloha. Agsubliak iya abroad. Tapno may saganaan ta na imbag ti masakbayan ta. Polan. Oh, di ka agliday. Agsubliak mo't laeng. Iti panagsublik. Agkasartan ton. Dakkel tumot tiniri ka. Isunton ti flower girl, ito nagkasarta. Polan. Kiti kayat ko. Dito yan balay ti pagnadam, aloha. Tapno adakad kadwadananang kanti anak ko. Sige, nukas na ti kayat mo. Di kagdanag. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo. Ay,
Nagmayatin adang ganday tanga imbagam. Aloha. Agyaman nak. Kit makunak asya kung ti kagasatan a lalaki dito'y rabaw ti daga. Gapotakaskin ka tinangayat kanyak. Ayayatin ka aloha. Urayam ti panagsublik. Taagkalay sa tanton. Kasla ka ano laday di pa nagsubli ni Pula ni abroad. Ita, umadan imanan ti pa nagawid na. Saan ka di, aloha? Wan nga ron, nanang. Kanayon na nga ibaga kanya kiti cellphone. Nga agkasar kayo kano, apama na sumangpet. Wan, nanang. Kat pakaragsakak da ita. Ay, agyaman ak. Aloha, balasang ko. Nakitak no kasano ti kinaanos mo iti apukok. Kas lapudpud no nga anak ti pangibilbilagam kankwana. Napatagan kanyak ni Rika, nanang. Kasladyak kayatan ti maisina kankwana. Ay, mas kay kayat nakapayan ngam siya kalola na. Mami pa yan ti awag na kan ka. Wan nga ron, nanang. Kat pakaragsakak launay adang ganday taken kwa na. Nanang, kadwak ni Polan, aday di salas. Umay ka numakisarita kada kayo tagkasar kamin. Hay, numabalen, jak kumakayat asangwan. Uray ni tatang mo, di na kayat asangwan. Tadimi kayat amanugangan dayjay alalaki. Nanang, please, maawatan dak ko ma. Ay ayatak ni Polan. Kaya't kumutan nga agsimpa kami. Ala, makaammo ka nga rod. Desisyon mo day ta. Daddy, kaya't ko ti agbalin a nurse. Sige, lalay ng garot tag-eskwela, wan? Wen, Daddy, promise. Kat no may saakton a doktor, agina na kayon tumeten. Mala, tinapatag, makalpas ka, anak ko. Itad mo man ka ni mamim ti cellphone, anak ko. Wen, Daddy, Mami, kaya't na kayo kano ang makasarita ni Daddy. O, adto'y ti cellphone. Agyaman anak. Hello, Polan, lakay, kumusta kan? Kaano ti awid mo? Diyak pala may ibaga, bakit? Palpasek pa ti panagadal ni Rika. Sapay, kinaners ti kayat na pagbalinan. Isungarod mo ti kayat na. Kapilitan nga rod na diyak pala agawid Tani, nagastos ti kayat ti anak ta kurso. Ay, naimbaglakit din, tanda ni Rika nga anak ta. Uwin nga rod. Pasensya kan bakit kasano ka na makabukal tayo ti anak. Kat saan tamod ngamin agdindin na. Sana bale. Adamot ni Rika nga anak ta, Polan. Tinapatag, agan-anad ka dita, wan? Uwan bakit? Uray da kayo. Sige nga rodan. Tagtrabaho ako. Bye. Bye, lakay. Kablaawan da ka, anak ko. Nakalpas ka mutlangan, iti panagadal mo. Agyaman nak, Daddy. Ipatpatag kayo ka ni Mami. Kastamutin ka da, Lola. Ay na, ipatpatag da kamat, anak ko. Mami, thank you Oray saan asikati mismo ang nagtaudak. Imbilang nakakaspudpud nung anak mo. Nagtanok ka nga ina. Mami, I love you. Ay na, sika talaga. Pagsangitan nakmanan ako, nak. Balasang kan, di adal ka pa yan. Sigurado, may sinakan ka na kami. Tayo jay matabrod ti kaya't mapagtrabahuan.
Please, Mami. Di naklapdan iti kayat kong aramiden. Kayat kayo nga ipaayan iti nabintas a panagbiag ka ni Daddy. Isuabay anyo nga umadayuak, Mami. Tasapulak tigasat ko iti sabali a pagilian. Anak ko. Maturog tan, aloha. Rabiin. May kawa kiti kawan ng tiyanak na iti puderta. Polan. Anda ni tiyadayo a lugar. Mairuam kan tumot laeng, bakit? Anya nga rod. Talaga akasta Tinapatag. Tatamot tiyag din na itan. Saan tan nga agsina? Tati kayat di anak ta. Saan ta kanon nga agtrabaho? Agrelax talaengan. Talaga abalasan nga dyan, anak ta. Kasla kaano lang idiubing ako markarayo kanyak. Ita, nananayon abalasang. Makapalagip tinapalabas. Uwan nga rod, bakit? Jak ni namnama. Ama kasapulak iti managayat nga asawa. Kun ina ti anak ko. Ulitak ti agyaman kin ka. Aloha. Sikatin ang kumpleto iti kinatao mi iti anak ko. Agpadatalaan. Si kamot tinang isubli iti sigo da kinaragsak ko. Da kayo iti anak mo. Nga anak ko matan. Ipatpatag kayo na iti anak ta, Polan. Ipatpatagda ka mat. Bakit?